ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва мардуме ки хонахар ҳастед, моро тамошо мекунед. Имрӯз 2 марди соли 2025 шумо дар ютуб канали Саудо ТВ қарор доред. барои шуморо хонаҳоро навор кардем, тамошо кунед. 13-14 та хонаи фурӯшӣ баҳри шумо. ва дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартира бошед агар ва дигар молу маҳсулот бошед, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотоша видео шурӯъ кунед. навораи баъдна реклама кардан фурӯшта мегузорем дар YouTube, TikTok, Instagram. фақат наворда лайк монед. бисёри хонаҳо аз ноҳияи рӯдакӣ ҳастанд. аз Душанбе, Кулуб, Ёвон, аз шаҳри Бохтар, Турсунзода, шаҳри Хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои Туркистон тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкҳо рамонед, дар канали мо подписатсия кунед. ман навора сар мекунам, навора то охир адресҳоро гӯш кунед. дӯстон азиз, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, Новостройка, фабрика Ленинградда қарор дорад. духонага 51 метри квадратӣ, 6 ошёна бо ремонти фасони хушӯи замонавӣ. Новостройка дӯстон азиз, фаворити Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. маълумоти бештар рақамҳои дасти WhatsApp гузошта метавонед занг бизанед. мактаб, масҷид, садик, беморхона, бозор ва дигаро камбудӣ надорад. хона дар ҷои зур қарор дорад. дӯстон азиз, мақсад шароитҳои хуби замонавӣ қатъӣ кардагианша. фақат нафарое ки мехарен занг бизанед. вақте ки ҳамин хонаро хариден дӯстон, даромада зиндагӣ мекунед. нархи квартира 445 000 сомонӣ. боз муомилаи хубам карда мешавад. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. хона беҳтарин шароитҳои зиндагии қатъи муайён шудагай анами домда қарор дорад. занг зада муроҷиат кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Қумсангир дӯстон қарор дорад. дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 23 сотиқ замин. хоб 15 дарозиш мега 4 барш хона. осве дора. сохтмони нав сохтагии мақсад мега ҳамин ҳолат кардагиан. диволуш 4.5 ба 3. наздикишта мактаб дора, беморхона дора, масҷид дора. нашод масъалаи ҳуҷҷатҳо қарору сертификатам дора мега. ҳоли дивол. мошини Opel Astra G бошам, караванаш алишам мекунем. хел басум 70 000 сомонияй муомилаи созам карда мешавад. аз номи канали ютуби Саудо ТВ дӯстон занг бизанед, маслиҳат ка бигиред. фақат 70 000 сомонӣ мега. абача успед ка бигиреш. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Шурчашмада қарор дорад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 таш ремонтдор ва бочкаи оби мега обдони 10 тонага дорад. фермаш 13 ба 18. дуюм этаж мақсад бо тамоми шароитҳош кардагиай. балниса дора, мактаб дора. нафарое ки харидори серьёзни ҳастен, ина марамад ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои WhatsApp шон 25 ахир шай
از نومی کانال سعودو تیوی دوستان زنگ بزنین، مصرف کنن بگیرین. اگر از نومی کانال ما زنگ دارین باز ارزان تون میکنن دوستان. 180,000 سوم نرخی همین خونه که باز سعودو هم کرده میشه. معلوماتی پره همراه صاحب ملک زنگ بزنین، مصلحت که بگیرین. لایک ها رمانین بچه عزیز، همی ادوشی دستگیری کنین با دلشی نوارو برشون مونده میشه. چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که نزدیک حولگی دارای 3 حجره مساحتی 5 سوتیق زمین، ناحیه یوان، اچریکا گفتنی آدرس. خب با نرخ دسترس معامله سازم کرده میشه در یوان، پسیولکای، فرقت، طرف چهارم سوخوز، پایانش اچریکا میگن. آبش میگه پستیانی در حولیده هسته. نرخ خونه هم با نرخ خود ارزنده 250,000 سومونی. جایی که آب باشه زندگی مهیا مقصد شاهانه هست. خب خونه همه حالت کردگی بلوش محکم، معامله سازم باز کرده میشود. باز یک طرف بیتونه برای خونه های دیگر هم ریختگی تپ تایر دوستان اختتون با زنگ بزنید. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی مرزمون. خانه فروشی هسته که نزدیک حولگی 3 حجره مساحتی 7 سوتیق زمین دوستان عزیز. خانه قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور فروشی. خب شاه منصور 9 کیلومتر بالای 3 سوتیقه ها میگه عبارت از 2 پدوال. ساختمانش به انجام نرسیده میگه. سویتی شهری از کنچکه اتوبوس 35-37 850 متر تا در خانه هسته. سعودو در نزد خانه فقط نفرایی که خریداری کنکریتی هستن زنگ بزنن. التماس ناراحت بیهوده نکنه میگم. حجتاش قانونی. واریانت علیشی هست، یگان ماشین ارزانتر یا اینکه با سکسیت در دوشنبه هم علیش میشود. اگر ماشین ارزان باشه یگان سوم بالای بتن، یکی سکسیت دوشنبه باشه اگر مقصد علیش هم کرده میشود. خداتون با زنگ زنین. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که دارای 3 حجره مساحتی 10 سوتیق زمین، ناحیه شهر دوشنبه در زرافشان قرار دارد. 3 در خانه 10 سوتیق زمین، حمام، کوخنی، آشخانه علاویده. باد و هوای تازه، درختای میوه دهنده دارد. خانه در ادیرای زرافشان، دهه ارمغان. در واتساپ مقصد زنگ زنین. رقمای واتساپ 25 و 66 اخیر شای در اکران مونده میشه. خودتون زنگ زنین. با کوارتیر علیش هم میشه. مقصد با مصلحت میکنیم. خب کوارتیر قیمت باشه سوم میتن، ارزان باشه سومشون میتن. واریانتو را خلاص میبینیم. 270,000 سومون نرخی خانه دوستان. مرامت باز معلوماتی بیشترش از صاحب ملک دسترس بکنید دوستان عزیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی هسته که یک کمناته کوارتیر دارای 40 متر کوادراتی، شهر دوشنبه زرافشان، پلیکلینیکای 14 میگن نزدیکای. خب ناحیه سینا زرافشان، یک خانگاه در زرافشان دومی نوسترویکا رو برای پلیکلینیکای 14 قرار دارد. دوم اتاپلینیا آبی گرم دارد. خب پدکلوچ خانه میگه مدروی زندگی میکنی. کسانی که سریوز این خریدار هستین زنگ زنین. 260,000 سومون نرخ کوارتیره. کم بود هم یکی کوارتیره در سوکولنی اتاج قرار دارد. مقصد پدوالده قرار دارد. کسانی که خواهش خریداری کردن هستین ریمونتاژ زمانوی خوشرو کردگی ها همین که در سوکولنی قرار داره کمناتمون میگن.
خب کسی که میگیره واتساپشون 52 22 واتساپ سوی ملکای معقول باشه زنگ بزنید بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. این کوارتیره ببینید چه خیلی زرایم. کوارتیره فروشی هسته که یک کمناته کوارتیره در ششم و شیانه 42 متر کوادراتی یک خونه های میتونین دو خونه هم بکنین. فکر میکنم میشوه. هشتم میکرورایون شهر خوجند. بالکن داره. خب مکتبی بالای قدماندون میگه هسته در نزدیکشایی. مقصد از راهی کلان میگه او قدری دورم نیسته. ریمان چخیل میبینید زمانوی کردگی. خب همین خاکی بزلیفتای ششم اتاج هشتم میکرورایون شهر خوجند قرار دارد. نرخ کوارتیره هم با نرخ خود ارزنده 282,000 سومانی. شما در 282,000 سومانی همین کوارتیره را خریداری کرده میتونید. ششم اتاج قرار دارد. مرامت معلوماتی بیشتر خودتون باز از سوی ملک دسترس کرده میتونید. میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی. لایک ها را مونیم بچه عزیز. همی نوارای ما چقدر لایک بگیره همین قدر انشاءالله باز شانسای سعود شوی خانه ها زیاد میشوند. این لایک ها شما مثال نوارای ما را در امود تلفن های نفرایی که خانه خر هستند خیلی که در شما برآوردک و در دیگران برآوردن میگیرد. خلاص نوارا را میتونیم باز پدیدی سکنیم. کدام خانه هایی که مثال معقول شما یگان دوست بارده تا خانه خر هسته باید میتونیم پدیدی سکنیم بچه عزیز. کوارتیره فروشی هسته که دو کمناته کوارتیره در هشتم و شیانه 49 متر کوادراتی شهر بختر خورغانی پیشینه. دومی 10 و شیانه در هشتم و شیانه. یک ماه پس میگه دوم سپوریده میشود با لیفتی زمانوی. خب به برق 12 ساعت کار میکنه. در نزدیکی دوم گیمنازیا صدیق دانشگاه هسته. 256,000 سومون نرخی کوارتیره. واتساپشون 37 اخیر شه میتونین زنگ زده باز معلومات بیشترش پیدا بکنید دوستان عزیز. میگذاریم به دهمین کوارتیره فروشی. مردمی سربلندی کلوب. انا این کوارتیره در کلوب قرار دارد تماشا کنید. سه کمناته کوارتیره در ششم و شیانه دارای 56 متر کوادراتی. این کوارتیره در نزد استادیوم کلان شهر کلوب قرار دارد. سروشنه فروشی پیش استادیوم ریمونتای فسون خشوی زمانوی خطی کردگی. باز سه کمناته ششم اتاج نرخ کوارتیره 290,000 سومانی. نفرایی که از کلوب خواهشی کوارتیره خرید داشتین و مراجعت میکردین زنگمون میزدین مقصد همیشه یافتیم اینا برای شما اعلان کردیم. باز معلومات پرشه رقمای 44 و 44 واتساپی سوی ملکای میتونین دسترس بکنین معلومات بیشتر شد. خونه هاتون نوار کده روی کنین صورت های فسون گرفته روی کنین. بعدا ادرس را هم مده فسون کده روی کنین نوارای بنا یوتیوب تیک توک اینستاگرام در رکلام کده فروش نمیگذاریم. در اول نوار در آخر نوار واتساپ های ما موندگی میتونیم مراجعه کنیم. میگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دوم دیدستین کدام حالت قرار دارد. یک کمناته کوارتیره در پنجم و شیانه 25 متر کوادراتی با نرخ خود ارزنده. خب ناحیه رودکی سامانیانده قرار دارد. سروشنه فروشی های لنسکی رایون سامانیان یک حجرگاه با کالیدور و کخنی می باشد. مساحت عمومی 25 کوادرات متر می باشد. سروشنه پول در کره علیشم می شود با خونه در ناحیه یوم باشه. معلوماتی بیشتر زنگ دارین. نرخ کوارتیره 230,000 سومانی. در یوم خونه باشه هم ایوازم کرده می شود. نفرایی که از یوم هستین از ناحیه رودکی خواهشی خونه خرید دارین این معلومات علیشی واریانت را دیدستین معقول باشه گفتیم مرده که زنگ زنین.
мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшии имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар 7-ум этаж 54 метри квадратӣ. Анаи квартираро мегирен, боз хитон далши ремонт мекунен, перегородка мекунен ва дигароша хитон мекунен. Срочна фурӯшӣ, хонаи фурӯшии арзон, фабрика Ленинград, назди роҳи Калон. хона дар 7-ум ошиёна ҷойгир аст. худи дом 11 ошиёна мебошад. иҷозати ремонт ҳастай. дом лифт дорад. хуб, маршрутка аз мост 46 мега 3 километр то хонара мисол далшиш ҳастай то пеши дома маршруткаи 41 45 27 28. мегзарам маълумоти бештар занг занен. 285 000 сомонӣ нархи квартира. вақте ки адресҳоро роҳӣ мекунен дӯстон азиз, амора пай дар пай пирра када роҳӣ кунен. як ҷоро ҳастай ки маршрутка мега 3 километр дур, боз мега ки 41 45 27 28 наздикиш аст, мега хеле мега адрес гуфтаган. 13-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар 6-ум ошиёна дорои 52 метри квадратӣ дар 4-ум микрорайон доми 7 Амега, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. нархи квартира 210 000 сомонӣ. доми 7 этажа хона дар 6-ум этаж қарор дорад дӯстон. лифт кор мекунад. боғчаи кӯдакона, мактаби 75, дорухона, мағоза ва ғайра вуҷуд дорад. дар наздикиш техпаспорт, документу сатфоиза ҳастай. хонара мебинен кадом ҳолат қарор дорад. пад шпаклёвка тайёракай. маълумоти бештар дасти рақамош 3288 210 000 сомонӣ нархи квартира ки боз муомилаи созам карда мешавад. маълумоти бештар занг занен. лайкҳоро бичиқен, дар канал подписа сакнен, далши навро баҳри шумо монда мешавад. тамошо кардан мекунем бачо. мегзарем ба 14-мин квартираи фурӯшӣ. ростига амирӯз навор зури баъд ғалтит хонаҳои арзон мондем. ака далши бо дастгира тамошо мекунем. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира. ами коробкаоша ирӯз бисёртар навор кардем ки мисол аст нафарое ки шароитҳошон старака ранги ма мисол маблағ надоранд, ҳами хелеша зуршон мераса, ба ҳам хотир хелеша мондем. бисёри мардуми мо фақат усто аюхи мисол хичон далшираоне ҳам хеле фикро қатӣ хулас коробкаҳоро навор кардем бачо азиз. дар сентри рӯдакӣ ду комната квартира 58 квадрат метр дар 8-ум этаж. сентри Ленский район, рӯдакӣ пеши бозори Сафина. то Наврӯзира мега дома меспорем. лифт ду намуд мешава. свети солнечни. хулас ҳастай 245 000 сомонӣ нархи квартира. хулас маълумоти бештар рақамҳои 0304 метавонед занг занед. чизе ёфтем, чизе роҳӣ кардем, чизе хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кард навор кардам. навора то охир тамошо карда бошед. агар нависем ки ман то охир тамошо кардам, лайкҳоро бичиқем бачаҳо. номерои ман барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роҳӣ кунед, реклама кард фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед.